Tangkhul Baptist Church Mumbai we call from service le rangrung haya legishia Jesu Christo we tigashura natum saiko really wrinkle zimik showi shanam the sign the so that welcome sadale itum saiko rawi mingli kokasada hamsang wishit say kare itum sai guru so mi sampang dam sa ser khwai rawi mangali ni horsang se da hangai lishite Rawlumshan kami mangai na Tangkhul Baptist Church Mumbai we parent seminar la itum ayai na hopok la gari pulagan sa dama mandalaye ajila service ya ko ngshida itum kakhane jimik show we session gatum la lefuye na tum sa mi mangai na ri pulagan sa dalaye arila dai da le program hi la ri pham bung phang sa khwai sa ga sai to mi li shit lo da na tum request sangai li shit dalaye aji ngajeli call service da matang da khwai sa se khare sa da ho pok se hai na sami haure kala jiwi tili issue with church choir we na masot la khangana samphang re kala ji ko mshi da Rana Chimkuli so me the now some the pong we ring a pa, Siasa and Kami, a damji issue we legacy pastor and a quick mirror, Pleasure go Mashida, pastor and a Karinga, John Bao Pipiraji, Matam, itum here, a damla quimaron, Vaisase, Jenna Kare, Zada Aratum, programming Hopo White Vi in a Rivali Quimishanzam da Sihasake, Psychorona Sihasase. Look, Mashan, negation bending, higher recom dive, Sak, Harvey Bra. Proho no meaning she done so chicade, Mirin Pegar and the Tanning and Almida, Aria Dum Russian Jow, the Sagapaning, a power lonely, she didn't draw me the play Jivan, no meaning them, they made no, Pelava Vidra, the Rout and Psycho Ray, Ajirashung the Sagazak, she said, go away and Macarmi the play Jivan, Jung and Ningshie, Nazina Dumbo Hilla Proho, no Ipang to Uklong, he miss some shit the Lako, Ya, oh, Tiwi, Gakananga Jord over to Sigafoot, say go over to me, Haida, Aria Dumbung Hiva, Nalingari Zanglaga, Baviranali Poku Villaga, Sok me Sangapanga, Dum, Sang Milaklo, the no Wipami Horsang de Lay, the Dagi the Clay, program Shalukumi the Clay Mangla, say go Rilla, knowing a Kaikam, Kai Sok me dashing me the, itum say go Wang Sok me Sangapanga, Dum Sang Milo, knowing a Kaikam, the high Mangla with Pungsha Jim Rooms and Mida, Yao go home and Yao now being with the Ragas Hadu, Jilang Zakta, but do shock shop provide. No we look Mishan Negashi, I would only the Dashmilo, the Sehasad Capone, programming more Pokchaurang Laga, it will be Uplong, Ning, no Pami Horsang, the Sehagasani, none the Raho me the Rangatung me, they can say Goro Wang Sokamia, Kaluma, Damasan, Samilak Lord, Ningashi command so that Jishu means Sehasad Capone, Christo Mijina Decam Daking, Sajin Grano, Amen. Okay, alright, quite what she went on, so like some regular Jivitili, she will cash it near Boston, Damatan, Quimi Horono,
Christali korum khwai hasang khai sai korali tadlui da salam sadle kala arui punga tam hila sok ming sa khwai sa se khuer ping na la sami ka hai kala sopem naw na than mi ka hai ka tong wang ning phala ke kala ning sila khai ge ji phong sok tale achu itum na yang rum gi ji tu Gleever work worthy athang Jisu Christian na iwi ningli iwi uklungli rasang hai atam than I ka tharam yak nga sai ra kho ka ji ot sak ina sa shok shap khawai itum hotna ki jine kari mai kap te itum arui nauli ming phok sang khami nauli siyasa sang khami program hun na ka khoi ka re jena thui ga hai atam September win date 9 thang hon Legacia và now Mr. Vincent Zimik aina prevu Mrs. Shimla Zimik mirinli privrana somi da apong chung khenang rum sangmi chewing a chaili hita da now mayara ka khani rum sangmi lu shitale shim khuna kachang kat hi privrawina sam ga phangne ring phai privrali ma sot mi ngi da achu church li hili physically mathanra pai sailala now hili tumna siyasa sangmi khawai randale chena hita ta sada shimkhurna shan ga khui ani prai ga hani we kala shimkhur ka tong we ka hau ani na hi thang sak ngai da rali se ha ka saji privrana tachak tarakina atam ga chi da ngaran mi chinge chui wang ena now hi we mirin hi o ka thulila ke singram lila machut sawai khawai now he we aming he Mr. Tasak Simik the hongai dele chena achu ina thui la kai hi oga twin la machut khawai sarono kala kharinga lairik leitum hita ta samang khawai ina certificate chi hunaka pashoke Tangkhul Baptist Church Mumbai certificate of dedication this certified that Mr. Tasak Zimik, child of Mr. Vincent Zimik and Mrs. Shimla Zimik, was born on the 9th day of September in the year of the Lord 2020 and was presented in the Lord in dedication in accordance with the Word of God, 1 Samuel 1:28. This 25th day of October 2020 at the Tangkhul Baptist Church, Mumbai, signed by Pastor Reverend Gleever Lungleng. He dedication with certificate ne hunna ka sas legacy na pemding ga hai aba rivra nawi legacy lu commission we alungli nana somi da apong ting ta ti tumli makhawat nawi aina itum chung ga lemet samhange chewing a chaili proho na nahi thata ava now Vincent na shimlawi mirinli now kharela samanga sakta lemet khlemena samga phangne ta nalining sida ma sot chikat haire achila ribra ani prai gahani ka kahau nana ungshung sakta tatsak tarak ena ungshung sake da nali yangala ka ma sot mi da kala nawi saka mi acknowledge salaka Rivra na lining shida ma sot chikat le now he itumna now ka ka shap maning mane nawi na sam ka phangne na nang naw ng chon gi chine kan now he no we lan side pro na ning yang khung apong ling naw ka shap khawai avu aina avali pang shap sang milo thang met sang milo targar ga sa atam mi lan la yang la na nang rum sang milo ka chi hi itumi se ha ka sane hita da sada abavra na lum shan mi da kachang kat phasa ga phaning kham thing sang mi lo wartam la mathang rar sang man la ga chung la tam khiro no kalabra hita da awi mirin hena avoina bawi mir shim khurli so khaming sarono church wi wang yuri wang matai ga sang sarono matai me kap ta kristawi ming wi wang tek khamate phong ga shok kan naw sang sak mi lak lo ka ji saya ka sane maga thuk wi wang rivrat noi pangli hor sang de pot le kho kala ali machut khabai ming tasak zimik te phok thang da kle hila proho na lum mission mi da khuimilo kala aming hili ngarak sak ena nalia tam chi ta chi han da ko thiro no ka chi hi ethumi seha ka sane
พงฮิลีอิทุมนะเพราะนั่นลินิงก็ชีขมีไอ้นั่งสอดเฮตาตอปองเตยงตาต church member ปิงนะชันคุยละก็ลันในนะคุยราละก็จิกตักเลย tithes offering mission pledge thanksgiving อปองเตยงตาตคุยราตเลยลุมิชันไม่ได้นะสอมิโลเทอร์มาเทมิโลนวิลันนังสังสักมิโลอารุยอิทุมนะข้อกรมฮิละนวิคริงตุยในอิทุมนี่มาตุยมีตะหุ่นนักมังสารละโซขมีตั้มสังสักมิโลตะงตั้งขมีจิชุมิงในปอนคริสต์มิงคิงสัจจิงโนอาเมนเจ้าพระราชโศกมีนาวสารุโนก็เลยรัสังกายมีกชีวลีพระราชวิตุยขังนาให้ในทุมโศกมีสาลากรโนกจีหังไงอีทุมนะ Ephesians chapter 4 verses 1 to 6ยังรวมระไบเบิลยังไงก็ Ephesians chapter 4 verses 1 to 6ลีทุมนะยังรวมระโอเคอะไรฮิลิปอลนะหังเดกเล a call to worthy work อิทุมลีวิรานะโฮกคุยอัตมทรานช่วยลักให้นะอาวินาวสักใบแต่โฮคุยละก็อิทุมลีมีกเทอร์งสร้างสักใครอิทุมลีเวเรชีก็ละคริสต์วินาวแต่สร้างสักใครหิวอลุงฮิลีอิทุมนะสารันกจุงก็เลยเมื่อมาขี้เลอะก็อิทุมลีโฮคุยกับให้ช่วยไม่กับก็จิโพสิชันในขังกามีเฮาก็แต่อิทุมนั่นละชิงอะไรจ้ามีรินดิลิคริงกับจิตรการใส่เจนอาริพอนะ efficiency เลยตะเคลมีกับชีวกษังกับชีวเลยอันน่ะฮอตะเคลอันนั้นฮอตตะเคลฮีอิทุมยังรำเสอาระ verse 1นี่กับปาตัมทรัน therefore I the prisoner of the Lord implore you ใกล้กันเลยอินทริตตะสังเดเลยนะto work in a manner worthy of the calling with which you have been called. Nali ili vareshi sa kabai ho kui ka hai hi kharin lekho maram lekho jena nali ho kui ka hai ji ta sak tara kai na ring shap kabai ring ji thai shap kabai na wi kharing kharak shong fuji ngrong da ring lo ka ji hi itum di ri ka me kap da hangai da kai ne Paul นะก็ถ้าจะห่างสิละก็เอาไว้เขากับพวกอัตมลี Paul as the prisoner of the Lord อันนั้นขี้ห่างเท่าไหร่ก็อีฮีอารุยเจลิตุกเนอร์ให้แต่เลยอาลีเจลิตุกเนอร์ก็ให้อัตมทันอันนั้นฮิวิจิตีกับกบิน Paul physically เจลิตุกเนอร์ก็ให้จิมังมันนิ่งละก็อาลีดามัสกัสวิลัมฮังลีริวรานะจิชุคริสต์นรัตตุกคุยซิมิชอปุงจีวินทุยละก็อาวินิงลีอาฮีจิชุคริสต์นตุกเนอร์ให้ละก็จิชุคริสต์วิเจลีจังให้ตักก็ไม่ได้ I am a bond servant จีเดอิลีถ้าเตคลับชันก็ให้เรามันนิ่งก็ slave ถ้าเตไม่ยามชกลุยกับไปจะอาวินิงลีฟีลซะละก็อันนั้นจิคุยจีเมื่อมาถ้าแต่หุ่นนักวิวังอาลิเปสามีแล้วก็มาสากคุยมันนิ่งละก็เอาวิมิรินลีอีคริสต์วิวังริงกี้ก็จีเฮียถ้าเตก็จีคริงตองติ้งริงแล้วโคก็จีคลัดตันอารุยอัน present circumstances ฮิลิละอาฮีพัดออกเลยสังแล้วก็ freedom มาเลยละออกทุยเด็กเลยฮีคิววังแล้วก็จิชุคริสต์ที่อดรำขังทุยวังนี่จริงพอลนักจังกัดมาชุกแล้วก็อาลีริวราวีนาวจิชุคริสต์วิธีกิชุระสากไว้โฮคุยตะกเลยฮีถ้าแต่ฮิวิไพรเซีย costly สลักอามันสลักเนี่ยตังลักเนี่ยสักลักเนี่ยโลกคุยเนี่ยก็ละอาลีที่กิชุรก็จะเฮียไปลักเนี่ยมันชุรมาเลยข้าจิชุคริสต์วิธีกิชุรเฮียสักลักก็จะอันนั้นที่แล้วก็ willingly อันนั้นมายาแล้วก็ริวราวีก็หังนาแล้วก็คริงเดจะวิวังไงนะเอาวิ motives เอาวิ standardมันนี่ก็เอาวิ objectives อันนั้นซาตะกเลยริงตะกเลยก็ชีวิตมันนี่ก็เอาวิ vision ฮีจิชุคริสต์เนี่ยก็ซาตะจิชุคริสต์ซาที่ก็ทัดซาระโตก็จะอันนั้นก็ต้องก็จะยังแล้วก็ไปเราวิตุยปาแล้วก็อะไรก็สัตว์ขมิวอลุงลีจิคริงเนี่ยวอันน่ะริงก็จะเท่เนี่ยวจะวิวังไงนะอันนั้นก็ว่าปั๊มก็จะวิเฮ้ยยังโลอินะซาตะกเลยฮีอินะซาตะกเลยฮีอินะ I have tastedอินะใช่ยังไงเลยแล้วก็อุ้งตาตะเลยก็จริง
hang da klei pa pa Paul na masala kalatan na masala mili salo da ka so pa maning la ka kalatan na ka chang ka ring la ka chang ka Christo wi thi ga shu ga je pailak ene manim kho achi itum na tada water baptism khu hai da ka pailak ene itum wi ku si sa la ka itum wi ka pha atam li brau tu ing na ra ma pha ka that's okay justify sa la kyu pai le ta pam thui ga hai hi nào na maya thang hon ra nào na maya thang hon ma maning ga I pray vun na I ga na ili thata ma khano thang hon na I ga chi baning maning la ka Jesus Christ wi ji hai ga number 1 priority hai la ka an hai ta kle hi itum li tam khwing sak ngai ka kani na ka tha da ka divine standard for every believer ara Paul amasana awi mirining a heu yang laga I arui la phat op li tang de le laga in sa tak le ka tong hi chishui da klei tha ta shit ka sang ka tong na sara chui wang na Ephesus le tak le na thum bing la hey ning ka chang na sara ko ka ji hang le de ana hili the suggestion sa laga if it is okay you do it try out ka ji pa maning la ana hili please sa laga ana sak tak na ya atum li sure kawai either backing or playing ya ta ali kachang ka ta sa kawai an atumni sak tak kena ka hang ne wo maram ma kiwi wang kala daga na ina hang dak le hin tu na sa ka kachang ka itumli ho khui dak le na tumli ho khui dak le chiwi standard chin na ma samang tro ko mang sa tro ko fit ma sa tro ko chini wo indigo ba sinna asiwi staff ka tong ali uniform na sangmi ta ka mai na achamwe salary package tu no mening ga atom na ta ta sang sa ngai issue ji level ti ka tong hing ning ka bai hot na ni sari ru no kui some style na no ji do wat sa hai ping ya atom hi de le ser han kala atom ni pe sa khami wi athi shoot atom li ot la sang sak ngai ka ji ne mi ka chi wu yang aya aton itum aya itum parents seminar kasatam li sharing li tata ya ipre wi hi wat kasali faithful salakina salaka tata wat kasahi tata namasak ma myam ra ju mong tata office wi wat ka tong hi an ka sa ta sadle ning sanglakina commitment le lakina sadle ga ji share ka sala sangle mashung tata sang rok le te tata in ga hang hi li are work from home ga ji hi tata office tata shim hi ran sadle te ka faithful salakina ka sa ka ji sa plung ra maram ma khyu wang khla ra ka nali paisa mi de le hauta nali ka chang ni de lop mi de le hauta sa plung ra nana pe sam ga phangwe athi shu ta nala watsara ka ji hi expectation o ka thuina chui wang ji ma ka shung ka sa ka bai de pressure la ka o ka thuina achaning jang da klei nali pressure chung mi ra paisa la mi lo zila la mi re khatala la na wi na shok ka pai ka tong ji shuru khira ta sa da klei de hi ta ka mai na rivrana ji shu krishna awi ashine tu lo mi ga hai lo khoi ga hai nga tang khoi ga hai krishna wi aman sa ak hai awi ashi awi mirin je na lo khoi ga hai ji wi value ji tum na thai la ok thui si ga cha achina ji shu wang chi mi ran de itum na achi stop salary samang da klei wang malung sang lakin otsa da klei tha ta nawi mirin wang ji shu na thi mi hai ra ka itum na ka chang kat ji shu li Chewy standard de khangka la ka awi wang thimi gi de ngai ran ne gi ni hi jiu wang ne nali ho khui ga hai ili ho khui ga hai chili ngai ga cha etum response har ko ji hi pon saklak ne ka hane wo wak ka ji hi bible le ka pa tam tram dai lak new testament ne hi li here day to day activity we practical life li ka hang ne wo itum thang wi practical life nan ka tha kan tak sali na wi chan han la han na wi khring kharak achamaram ka tha ta ring li ka chi pa chi sakla ke ne ka hang le de wordy ka chi tu yar hi khili ka balancing tha ta both side hi wak hi ka tha ta kya ka chi ba ne rit mai li ma rit mai la ta chap chang ji chala ke ne le shop khwai ka chi ka hang ne wo chui wang ne na li chi shu na tang kui ka chi hya khari tang kui ta na la chui wei chi li na la ring lo kana na ngweng kong ne ring chi shu na rit la ke ne phungai ka na ji standard ma le thro ko at the same time na li virawi now the chui la hai virawi now chi shu Christ wi air awi shimlui katli tum rum lo ko te hili tum ma chui la kan position na khangkai re laga itum mirin kharing kharak na name la ke ne hili thata mina chipat khangai wi ningli ding de le kha na ji
mengerai teroko keciga hang sana cui wang ina tangkhul now ak sara jika tangkhul wi ichat masman khawai mathalak ina kring ji mi ka tong na expect sai tangkhul now ak na city lira laga sui khang sai otsa laga khayor otsa dai jika itum ka tong mring pham kalaji society nang san mam yamra ka Jishu Krista we tiga shura vareshi akasalaga nana ina york zat atamdran nana ina mashung na makring atamdran jishu limai mashing sakla gati itum machukra. A believer who works in a manner worthy of the calling with which he has been called is one whose daily living corresponds to his high position as a child of God and fellow heir with Jesus Christ. In a atang explain sideก็ถ้าเราจิชุคริสต์วีจีน่าองราซาลักอันนั้นสมองดักเลยชิมลุยกับที่สมองกิจหาวก็แต่อีทุมก็ต้องนิ่งชาร์ไม่ขาดมาทำไม่ขาดริงแล้วเขาก็จีฮีอะไร first appeal เนี่ยวอะไรปอลนะจี appeal ซากให้วิธีก็ท่าแต่ก็ characteristic ก็เนื้อก็จังก็ตัวฟรีเราวินิ่งจางปงลิริงดเลยจีก็ท่าตัวเทระก็จีทุมเดปากตาตุมทันอันนั้นฮิลี point พังอาอันนั้นhang hai dale itum jiang dar remake up the verse 2 in a 3 passage with all humility gentleness with patience showing tolerance for one another in love being diligent to preserve the unity of the spirit in the bond of peace kaji 2 in a 3 ara number 1 quality ne kira humility humble ka sa we rauli ka sang tam tran itu mirini khang che hi kali therekla number 1 fundamental quality wa kilaga humility ka ji vare shui khamatai ne athang mati phanga ta tak lai ji healing shun search ne wa khui wang na ka we rauli ma thairang la ka mikumo itu mili lang so chipi ne itumli ngakhun ga ta hi khui wang khla je kha na we ra ma thangai mala we rawi tha tamung sangai mala ta if in atam le ka sui tam tran ani we rawi thangai ta ka hai de ti lang so in tum ta ga hai de nam da khai de I tum wili ka tong wili I la akhane I wi tui hi important sai I hi ka chi hi mi ka chi wili sang ni wa kha hi Jesu Christ le khui sang ga hai atam tran hi ka chang khat I tum chi chit la ga he we meaning he kilak la ka thinking or judging with lowliness and hence to have lowliness of mind mili pichar ka sa khalatali chuk machida klaili tat I chui lak kaina kala mili name lak kaina pichar ka sa pa chimaning la kha ithum khalat hi chui wangna Philippians chapter 2 li Jesu Christ na aya name chemri hailo ia Tada Jesu Christ here rirawi now ne ava chima taila ka hai rirawi now ne ka thalala ava chi ana manga pai ma kho chi glory chi da hang le de hang da klei pa va rirawi thi ka shu Jesu thi ka shu rirawi now ne ji ka nem chem ri ka hai ka chi hi it my first quality ne wo ara humility ka chi li ayur ka thumai ne yang ra khareli ka tha da ka humility begins with proper self awareness Ihi kipato ihi ka thalak to ta chuk machila ka ya ka chankata ihi kipa khala ji thuk lak ke na machukla ka honest salak ke na ya mang thum na mak pikla thar zari na ning thar aina ta ta ngahan ga ki ji mi akhana khila daga awili kham khaw le awang san ne avamore sai ga ji hi le shon chui wang ne yang ara ka tha daga na wili humility le la ka thang chi ta ri rawi mangale ma shung khui ka bai more ning te de le kha na chi honest ka sa ri rawi now akhane ka ji shan khui pai ka ji ne ina se ha ka sa le se ha khang na atam thran mi kai kha ba khala tawi ning more khang te ma sang mane kha ka chang ka mi wi wang ka chung ka sa sami mi wi wang ma se ha ka chung ka sami awila chiwila chung sami kha at the end of the day awili khung atam thran khala tawi brokenness ma le lak ka chi ming vai ji ni ji ka tha se hang vai ji ni kha ri rawi tuina hang da klei pa ba
na humble sai ma sam ne ka tha thei ra je kha number 1 le na kala te ki pa kala na thei pat thei ra la kan na hi ki pa la na thei kha na hi ya ia kham khau ne ia tui ma tui la ning chuk li la mi kyan li la morei sa pai ka ji thei sing ka khu atam tran rivra ili phiao mi lo ka ji thang ka chi thang na thor ka chi da rivra ia khang na san ne ui morei na na phiao mi lo ka la khabo ma le uklung mik na control sa mi lo ka ji rivra li po ka khu ka ji itu mi number 1 ne kala sa hai ka tong ka ji la ngui hai ne ta thar ka khu number 1 ne no na thang ga chi do no wi mirin ni ma thar khu lo ok thui de le kha no wi morai sai re kala no wi morai le khang san le ka chi na na ka chang ka acknowledge ma sa thu ra kha le ga sing ra ping na ji honest ka sa i ji honest ka sa bare shin ne ga ji ma phaning lo mi ku mo ta tung kho ka kham shung khang ro ping na shini shi kong le la shining sing ka thui de hang chui wang ina kachang kat I hi kipa khalak chui awareness self awareness in mathalak in a lake hai atam thran mi pa china a klat ri ran ning a tai le ka hang phat la ka atam ka chi the careful sa la ka khring chi le re ma ina hang hai re nganai da hai compromise sai ka jing vai kha ka chi ka tha miya kana khalat wi ka thuk ka thai khui ka hai ping jiwa ava ka chang kat ning a tai le ka mashum kui ching da ring da le kho ka khani humility ka khani area na ka thar ga humility hina Jishu Christ hi ki palak to Jishu Christ hi ki palak to ka chui ma thalak in awareness khle number 1 na I number 2 Jishu Christ hi ki palak khla ji kham shung khang rong ji Jishu Christ na thi khami ana phiau khami ana ma shung khami ana itumli imbued sa khami kham shung khang rong ji standard li mang yang la ga itum hi atam ga chi ta pichar sa ra jo ju wangan I khalat li pichar sa tam thran na Jishu na ga tha ta phaning ra Jishu na ji kala mi ping na yon ga hai tam thran na Jishu na ga tha ta phaning ra Jishu ga ji rivra ga ji itum atam ga chi da yang shon gi ji ne wa matai la ka na Jishu ga ji Jena itum na John 2:6 padam thran to work in the same manner as he work Jishu Christ na zat ka hai sat ji thai ka hai ta itum na ta chak tara ka na zat khwai ta hang dai de tha kha every now and then we have to compare we have to ask the Lord ta da hiwi atam le ka tha da sara to ji ri ra de khang han ga ji itum mui la ko chui wang na number 1 li no wi mak thuk khang san ji hang hat la ka bre brali po khui ka khani li proho nan ka tha ta sang sak ngai ta proho li itum na depend ga sa ka ji hi itum humility wi ka khani area ne ka thum area na ka tha ka humility involves God awareness rivra he ka tha lak to ka ji hi itum na Jishu Christ wili our humanity kaja Jishu Christ mikum mo akasata mikum mo akra ok thui ka morai malai lak an morai wi mirindli compromise masala la ring ji thei ka hai ji itum thei hai re kha Jishu Christ wi alung li a wili rivawi mangla ka tharui pang shap sang la ke a he fully God nei ka ji itum na thei chui wang ina an rau thui de kle tam tran awi sa shap pang shap jena an mi ga thil ring shok na sak ka gazab na rai nga sak lang mai da an talak aina le de kle mi ping li la ka tha le de thai shap ka ji national le an phong ga mi tam tran an ka sui na hau te la ka shi chang hau te our everywhere God is omnipresent ne our everywhere le kala omnipresence ava that apam ga chi wili le kho ka chi hi Jishu Christ wi ni tum na ka thei samang wa chui wang ina ka chang khata ina sa ta kle ina ring da kle ka chi wi rivrana thaila mo rivrana yang la ka thaila mo ina ma chuk ta kle i wi la rivrana thaila mo i wi khon ka tong rivrana shala mo se ha ka sala ka chot ka tam than khang ka la rivrana sha ta le rivrana control sa ta le ka chi itu na shan ko kui atam thran ka chang kat rivrawi le ki shiwa long ni tum ok thui shap ki no
humility ke hier humility ke hier ke changkhat ta remake ta na khlat ta pichar sa lakan wi ma ka thukli bra pokhui kala chi shukrist wi standard chili itum atam chi da yang laga chili nga hel laga okthui khawai itum name mai ko chi shuli name mai hauta atam ga chi da look up sa laga motel sa laga shur khawai ka ka thumali bra here atam ga chi da anaili yang laga lai ta lai ga chi itum phaning laga bra wi ka thir bra wi holiness li yang laga itum atam ga chi da khyashi daga kharing ara ka thara ga ina hili samap sa se ka Paul na ara aklatali yang sang atam tran ya iwi self awareness ahi ka thata lai likla ta aklat yang sang atam tran anaki thai gla daga awi alungli morei le ta khleki ana thai laka 1 Timothy 1:15 li ya i morei phung kham tai kho khangasan na kho chite Paul hi tum ni thermi kar itum ni mashumi kar gaji rirawi apostle akane kathala la ana ngasan makeup ka chiwi ngachali ingatsan me da ana hang dak le khiwang ga rirawi ga tuk gaji ana machuk la ga awi khama khaw jili phaning khung atam dan ahi nem na da khuide ka khani li ka tha da ga Peter na yang Peter na jish akalata yang sang laga jishu kisai ka thakla ta ana compare sak yang atam tran jishu ka thar hi ana thai laga yang ana ya depart from me I am sinful man ana look 5:8 jishu li ya prohod love ka thar na iwing lem ni na ning laga ina na wing lem ni ning i matik ma cham iwi na ta thui halo ka chi hi Peter na hang is de you and I cannot compare with the holiness of Jesus. Kala chi Shukri sawing lem in a pam laga I proho with thi shura ne I proho now ne the hang ji ani tang na matik ma cha ma ne ga ji Peter na ga hang de achin na I terli rehi hai laga lang so la ke na I la vare shak ne de sat lai la ka chi ne na ki sak ji wang na vare shin ne de na claim sa ta claim ka ji hi thum chukra Gagatumali job na ali yang zang laga rivra got awareness and rivra ki bagla da kayang atam tran ana ki hang daga job 42:60 therefore I repent in dust and ashes ana kama khao kala hotla ji kuini neo laga khayak khaita rivra holiness ka the tran rivra te kamate ka the tam tran ana khayak khaita kala tan ning te laga ya rivra ingwi hare bible na ka hang Rivrana kahang Job he ogatuili the most righteous man on earth today awi atamli Rivrana testify kasa mak tata thermik kap kachi miya akapa chinna ana yang ya iwi kama khawid ana ning te laga kuiri hotla neo laga seha sadakle achina I chili matai mi de masangi malak ne na aina iba kik kala righteous ne damin la mashan mane mikum mohammed ribrama chilo mikum mohammed da mashan mi mane ka itum humble ga sa ga ji number 1 ne ga ji tum malai pam ka kanili ara gentleness or meekness humility ka ji humbleness like hai atam thran hin itum li gentleness itum li shock na sak ji ne wa Number 1 humility ribrawi mangali ribrawi kapha khamshung jiang laga itum kala to ma ka thukji tum na realize masarang la kaina tang de itum li meekness nem chemri ga hai ngahuiri ga hai kala itum kala ta ribrawi submissive ka sai malailak marek chin humbleness malaila nawli meekness Nawili gentleness marapai makho lagi sing raping. Cui wangan itum kacang kata rivali itum misang laga itum rivali surrender sakai tam tran hiwi quality hirakin. Bible li hang dakle gentleness kachi meekness kachi khili khla che kha the power under the control of God. Rivrawi pang shaptena control sak niwa. Na wili sak shape potential lailak na wili ping panglak na lai salala Rivali surrender sak hai tam tran Rivrawi manglak tan li control salaga tadan na hiyang tadakang laga pang shap kaji pam shap kaji ara David na hika tada ji thai kla jaka ana Saul ongali satat haura satat pai ji no ana
Ari 1 Samuel 24 1-7 ka patam dra Saul awang na ali satat da khang hom ne kha chili David na ali satat ka pai wi opportunity sa mangi thalala na I pang ma permer I ma samar ina Sauli satat chape kha thalala I wili rivali khang chi Fear of God I will lay how got the Rirawi Rowley pang permer, Rivana town mi gaya miakli pang permer, the ana control salaka young no. Ali sat at how the krami de. So the kang home with ana shimkurmi her halaka, lungkurli yamda yam sang laka, sakring that ali rings at gede. Sat at how the rings at the clemmy badly ana, Kazay sing laka, are we. Rai khai phung la gang lem ni wang ning la I ma satat mara ta kham la ga ana control satat le ji ri rau pang shat maning si ga na I shapra la chi ga ji ne asan no I maram ni ga teu ga hang hai ga na I na ta da ji thai ka ngai I wi sa ga shap ti na li na sat thai re ga ji hi I thum sa ka ngai de ka ri rana sang gai tam hi control sat no Moses li itum the Numbers 12:3 ka patam dran meekest person on earth Ali name kamai Ali humble sa kamai Ali meek sa kamai malay manai ji hi Bible le ka bi hai le de David na Moses na yang lo Moses si ka changkat ahi Midian ngalai limu warang laga ana Egypt shipaya ka sa ta gai de Moses le mi sa ka that mi de Ka rivali ka changkat mi sang gai atam tran ahi mik sa me kap mi akang sa thui ga hai nei ga ji hi itum mamalai bam gentleness or meekness ka ga thumali patience ara patience hi ka tha daga hila humility depends at itum rivali ti thai la ga itum khalat humble sa ka atam tran hina mathang itum li shock ng sak quality ak no patience ga ji hi Yang Jane Aragata, he will literal meaning the key long tempered, meaning a long suffering. Kasang kang, had kang, like a pum shepherd. Kajino, he, Kachina Rakla, itum Gachankat, itum Mimaka Tukti, Taylor, rivality pen salaga, humble sakwika atamdran, he wake a kang he, lay shop, you know. Patient person endures negative circumstances. Tata itum ne expect sa takleji mung shock salala atuma kang laga kang page ko itum na Noah na ark mari kong ji shem laga pa makaya generation de anabri brawi tu hi cho ko tuing sang ha da hang laga anakum shaka muk 120 years ngai de yang no Ituma kachanga kangarai laka mung datro ka khanang na kai singkum machilo 120 years no one ngai laka chile an otsak ji hi kachang katta awi patient ni rana test salak de kala ka kanili Pauli sorry ka kanili Abraham li rana hokhui laka 75 years ka gatam jan Ali ra hokhui laka nali Naomi ra nawi na ara chak chung shokra tang shi thai laka Ka sang gang rai da singum shaka gale he awi now promise ni rasam now de legi sing rapping patient hi rana yang is no kala Paul na ki hang da excuse Paul na rivali patient quick hatam da awi patient ni kya kale kla ali ka chung si persecute sa salala kachot kachang chung sa mangal anakang lag anything tata rirawi wang je ka tata khara ka tong I phungra tata patient ne ga ali complain masalak la ana phung la ga satak le hi le gi sing rapping hi thui ga haya hero bing ne achi itum lila pona hi sang sak ngai no ila sala ga sabai na tum la salo ga ji efficiently hang dak le itum ga tong wi wang la sang ko kamati qualification hina Kigla daga forbearing love. Peter na kihangla daga love covers a multitude of sins. 1 Peter 4:8 Legi shi tata legi shi hina morai ga chung ga salala furor shape mani ga Proverbs 10:12 hatred stirs up strife but love covers all transgressions.
มีไปก็ชีก็เลยยุยก็ชีหินะขังมือขังสาวีก็เลยฮิกทามาขันนิ่งต้องฮิมาละกังสเกะข้าเลยก็ชีหินะโมเรละขลังก็ต้องละฟลอร์ชเปจถ้าตะกจุงก็เลยอัตุงลี forbearing love ก็จีบาฮียคำว่าข้าวอัตุงลี floor ก็ไปa blanket อะค่ะ floor ให้เลยก็สักคำให้เลยก็ยังก็ต้องจี floor ขมีก็จีเดเลยก็ชิงราปิงอีทุมีโมเรก็จุงเลยละจีชุนคริสตุนีราละก็โชตัวเพียวมีกายทำตัวโมเรคำว่าใครทาเดอันนั้นคริสตุยังได้ละก็ยาว่าเพียวมีฮอลล์ฮิไปเลยอาทุนมาเทมาตึกซาเตกจีฮีก็จังกัด forbearing love ก็จีฮีมีนะอะไร abuse สัตว์อะไรจิตปัดสารละจีอันนั้นถ้าจะพุ่งแล้วก็เพียวมีกาย cover สามีก็ it's okay no problem let them talk let them say let them do that's okay ก็จีฮีคุยกับชับก็จีมีกุมหัวอิทุมก็ยากสัตว์ตัวฮีhere beribrawi legacy beribrawi na kara agape love beribrawi na kara legacy jimang na lakai kisine beribrawi na kara legacy here ka thara ka ki le ka return anamang rai mane ka thada ka chung ka leila jili thada itham phiao khami kyubang do je ka legacy atang jishui motive jishui objective hui khui khawai chi hilakho jena hibahia unconditional and it is continuously upon all the sinner who confess ning atei la ga rau li khara ka chi wudia hiwi forbearing love hi no wi le haira ka na hi ka chang ka ta ka ga shunga vare shi akhala ka ji itam shan khui pai na wi le a chi himalai li to I wi le a chi himalai li to mi na ka teu ka sa yon hai ka ma phiam mi ra lui ka chi ama kok mi ra lui ka chi ka tha ta chili ning thi ning kha sa la ga tum chili ka chang ka ta ning rin sa la ga etum chat thui ka hai amani ka la chimi ma man na ka phiam mi ma man na ka kazat mi rin ji kli le lik la rivra wi na kra le ga shi agape love chimang na la kho le ga sing ra ping hi rivra na etum le sa khangai ne khanawa characteristic na khi da ga the ultimate outcome of humility, gentleness, patience, and forbearance is being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Chingri hai chui alung li itum kok kasa kangarum chi hi hina kamatai kanaw ne hina atang tong chi lei ga hai tam than itum ni chingri ga hai hi lei ki chi de spiritual unity ga chi hi church na itum ngarum ga pai maning man itum ngarum ga wa hot nam ni hi ngarum ga sap la ma le ni thoi pang sap le kha hi wi ngarum kha mi ki pa na kla che kha hi mang la ga thar mang ni tum ning ngarum gi sin unity ga chi hi mang la ga thar ni tum ning ngarum mi ki sin wo chui wang ni itum na unity khurung vai ma hot nam ne kha pribrawi mang la ga thar chui akhon nga na la ga itum na ok thui kha vai ka chi hi ma malai pai ma ko church responsibility ba itum individually itum na kasanga pingwi mirin ni ka thada sarak la ka chang khat pribrana itum ni hok ga hai itum li ana hokui ga hai chui along li worthy atangwi mashung da hotna khawai ring khawai pribrana ili salo ga ga hangna la ring khawai thadana na pribrawi ning chang ok thui hai ra ka in a pribrawi ning chang ok thui hai ka unity is compulsory na rai madam khu wang thar ka mangla ka thar na chili unity khuira khai ne kini chui wang ina itum na sa ta kle bawa matai la khai I hi atangwi pribrana salo ga ji mangawe hang hai pingji masali to ji tum machukra ara khanawali the causes of the worthy work ka tha the worthy work itum samang bai rivran ning jang pong ni ka tha itum zat sapra kina itum ning chon mira verse 4 to 6 there is one body and one spirit just as also you were called in one hope of your calling one Lord one faith one baptism one God and Father of all who is over all and through all and in all itum nahili unity in the spirit katum le unity in the spirit there is one body and one spirit just as
also you were called in one hope of your calling forgedly mangla ka thara virawi mangla ka thara chi itum mi ga chi wi uklung ni sang no lai ga sing ra nan every valley kwisang gai tam dan in every valley kwisang gai tam dan nawi uklung li virawi mangla ka thara in 12 satale I wili sang dak le virawi mangla aina na wili sang dak le virawi mangla ka thara ting ngarai cha hau ta chili ka hang hang na atam dran itumi khok khajira chin khok kamara ture je ka nana ka ina khala virawi tui mang na ture mangla ka thara wi ma tui mi tu mang na ture ne itum we alungli inner unifying force le je ki mangla ka thara jina la ka chi Christ we asa body jili ngurum ngsak ta le kho hey chui wang na mangla ka thara chin na wili la itum ka tong wili sang le out chi sang hai mi ka tong ba khangurum chen ara ka thara ka mangla ka thara li ma khanang ngsak lo grief not the Holy Spirit ta hango mangla ka thara na itum ni bonder sa tak le itum ka hang na si ka cha na la ila mara kali tum ya ai tum khok ka sa ka you can't bring unity you can't bring oneness unless you and I obey the Spirit of God. Tatamang la ka tharwi kahang din na ngana ina ngana ka automatically peace is assured. Believers are also unified in the hope. Kachihan itu mi hoga kui kachihan ji kila daga hui mi samang laga Jishu Christawi asak thada okthui laga awi asakli image conform sa laga Christ like eternal nature ji samang kawai kala perfection and glory kaga shunga tekamateji o hili itum ngarum rakho chui wangai na atang mangla ka tharu ka hangana ka Jishu Christawi asak sing rui kawai hot na plong aura ka kani na ka thara ka unity in the Son Jishu Christa one Lord one faith and one baptism itum na shepa sa tak le kipali achu hui kami sam ka phangtam dran chi shui ka chang ka ta iwi prohon ne iwi lord ne iwi prohon ne iwi master ne ditum na khamya te chi shui itumwi khamya one lord ne aka na ka thara ka one faith here we have one faith through the word tiki Jishu Christa second person hili word in the beginning was the word and the word was with God and the word was God laga ahi Jishu ngasate chui wangina Vivrawi second person Jishu Christa maninga incarnate word of God Vivrawi tui hipa laga Vivrawi tui hina itum list ka sangleng sakite faith ka chui rai Romans 10 by hearing the word of God Vivrawi tui ngana Vivrawi tui kipa Jishu Christa wi tui ngana laga itum hi ka sangrate Jishu Christa kagatumli we are baptized in the name of Jesus Jishu Christa we aming li itumli ruhik mi ga haya tamdran yang lo one Lord one faith and one baptism Jishu Christa we aming li hang da kle gatum hina itumli unite sang sakin kanawa unity li unity in the Father one God and Father of all who is over all and through all and in all verse 16 Paul na hang dakle mangla ka thaina awabu yang kai khwai maning mane ka na hang dakle baba atumi God had a trinity le salala atumi unique role le tale kho ka chi anahili itumli chithai kala ka sang pingli church li atumi ka tha de itumli relationship le khala ka chi itumli ka chithai de Jena ababu hi itum livri rana shem queen God created we are God created God loved for God so loved the world for God saved for God the Father achi itum ababu ki pa rivrade God control everything God sustain us today God filled us with the Holy Spirit and God blessed us Vivrawi role abawa kasada ana role itu milik kayak like ni. We are one people under one sovereign God. Chui wang aina. Vivrawi control Vivrawi asingli itum ketong hi akan ewo. Hili Paul na efficiently hodakle. Itum ketong
นั่นนี่หกคุยกับให้เวรเชียกับวิมิรินดิลินน่ะ standard ที่ก้าชงดาริงเลยสิกจ้ะอาทั้งวิ characteristics พิงเลยสิกจ้ะเงรุมแล้วก็อาบาบริบระนาวมีอะไรมังลากตระอาชีพทุ่มขังรุมได้ทุ่มรุมรักโคก็จีหังเลยเด้ walk the talk อีทุ่มคำตุยมังมันนึงละไตเตลีทั้งมิรินดิออกทุยกับไปอีทุ่มชงซาดิงคุยรุมกับไปหากิสินอีทุ่มขโมยมังเนี่ยมันสับไปอีทุ่มอาทิตย์อินหางไง work worthy ก็จีคีเด็กริบรานั่นเลยช่วยลักกันนะริบราวินาวแต่พอสินะให้มีกับให้จีตักคำไม่นั่นน่ะริงชับกับไปนั่นแหละเราวินาวเนี่ยจะช่วยแต่เอาไว้ก็เอเนี่ยก็จีขยะกาลักกันเลยชับกับไปอีทุ่มbalance มาทาลักกันเลยเซ็กซ์นี่อามิงว่าเวรชีช่วยลักให้พอฉันเลยละก็อีทุ่มมีคริงกระเลยเนมลักกันริงเลยก็จีอีทุ่มเตะคำเตะพงช็อกมันนี่มันเนี่ยเสียสาสเลยก็ชินเป็นดิ่งก็ให้เบรบราณวิคริงก็ตุยนมาตุยขมีอีทุ่มลีพับตาไม่ขาดไทยคุยสักมิโลอีทุ่มก็จังคัดหกคุยก็ให้ณวินิ่งก็ช่างวิอารมณ์ลีทุ่มออกทุยชับขวายงจอนมิโลนั่นน่ะขังกามิโลนั่นน่ะงจอนมิลากรตเสียใส่เพราะณวิตุยน่ะหังมีก็ให้ก็จังคัดอีทุ่ม humble ซาละก็ณวิมังอาเลยออกก็ทุยน่ะมรำซาละก็อีทุ่มลี gentleness meekness forbearing love la lang model ri unity itum apong ate ngata tara la ga itum nawi mangali commission khangrong nawi naw ngarang sare khangrum de leire lumission mi dan na khuisang milo ri itum mi yari khokrom hi ta itum ni kupsang khang sa koi wang ning she chawi shimling somehow na lumission mi hi ta itum kho kamasam mangrang kana tang da mi ka chi wu itung li project christ location và rewili cái gì mang lại cái thời người yêu của mình sọc mình chỉ à rồi là tôi là cái tầng này mình chừng rồi nó amen